Neke minero. Aya namangana maya asinjira yuwekiranu kurwa chinkongo inyi chinsi imeya Radio Vuna. Obosombi ni kubwatana ni wase para ya Classic Kapsabet. Ekiombe kia barimu gya Kupet ni chinsemo cha taita kwa miralia umuswada OTSC. Recho tundu kukwanira chibesa chirichira chikorewa gochase aba MCA n'abagavana abakoro. Nomo seneta umachakoza kuganya abanasiasa kubeko byara kero batekubwate amachiko yo gutanga ebinyinyi bya corona. Ayo mona yanda mangu moncho motegari na kwari ni twenyora sinchira yoboikira nunchemeja hailena. Obosombi ni gobwatana niwe chinsemo cha Classic Kapsabet ase abonchurira nabiga bakoro obosombi bwa matatu n'abamenyi benseme yo gobwatana na gutanga epara eyo ase ebikole binge bimebasokana gukoleka ase pare yo. Boigo nigo batebiribuna ase kakemetinye ebere niga banta bangi basirye magimabo asogota chwani kigali kiri kikomyoka ase chimbero kirigoro. Katika hapa Kapsabet town tumeona kumekuwa na reluctance in authority. Tuko na county government ambaye mimi naweza nikasema ni kulalia kazi wamelalia kazi, and we are not going to take this for granted. Tunatakikana tuachishe watu ngapi wafe ili tuweze tukasema kwamba hapa inastahili kuwe na bumps. Ukiingia town inafaa kuwe na speed limit ya 50 below 50 ama 30, na hakuna kitu nyingine hawajazingatia msingi sana mambo ya speed hapa. Kuanzia watu wa pikipiki, kuanzia hii mwezi kwanza tumepoteza watu wengi, kuanzia watu wa pikipiki, magari. So hata ukiegesha gari yako kando uko na wasiwasi. Tumeitisha county atuwekee permits, atuoni wakifanya hiyo kazi. So far last week walikuanga watu wawili, waliwa mama wawili hapa. Leo asubuhi wameua msichana mwingine, wamegonga msichana mwingine pale, hali yake vile iko. So tumeweka ndio county government ya Nandi waone tumefanya kitu, ndio wakuja wafanye. At least waweka hata several crossing ndio isaidie wa Ekiombe kia barimu gya Kupeta sorosagero ataitaveta nigo bameriro murobiro bwa barimu oyo orwetune ekiombe kyo kurika barimu gya TSA kiyaita umutenere monena sorosagero ataitaveta Shadrack Mtungi niga atabiribuna abarimu nigo bagwetera amakunwa amange natiba kunyara egarama ya masomayo. Mtungi niga atabiribuna eyo ne chukumu yekiombe kyo kurika barimu gya TSA ase okubeka kibesa ensemo elyo banyara kwenekyanga amasomayo aikiranire. Wonder how a refresher course which will compel all employees to be students entirely in their teaching life. This TPD is saying teachers will be trained for 30 good years. It is very impossible. It cannot happen. Istoshe walimu hawa hawajaongezwa mshahara. Serikali ikasema kuna corona, kwa hivyo hakuna pesa za kutosha. Katika hizi pesa zisizotosha, mwalimu amekatwa Provident Fund, mshahara umefungua. Mwalimu huyu anakatwa AON Minet, mshahara umepungua. Kisha mwalimu huyu kila mwaka akatwe 6,000 tena. Jamani, tunamweka wapi mwalimu? Itatoka wapi? Teachers who've acquired higher degree qualifications, you've not promoted them. How are these TPAD chapters? One chapter peke yake mtu asomee for a whole year. We are saying no to this. Omoriki wekiombe kia Gusi Governance Recho Tundo nigo amochire okorosigwa ku mswada oyoligetiego cha koroberia buna abagavana na abakabira bya MCA bali batigete emiremo kare banyare bakoba bagwakanwa. Recho nigo ichanere nagoteba buna abakenya bange nigo bagendete gwetera obotaka kolende bali babwate kibesa nabo bakoligia kuganya nende commentwa nigo abolirie engani yo echi kuligera wabu yabo ikirano nalyo etache koleta omochando ase amatuka gocha.
kwa chigabana na bantu bandi retirement package tibe sokoro na bachiri chinyingi Kenya tubwata bantu bitu baritaite akurukwa bakansala atara kindigons ntubwate clan elders community health workers community policy bakuru services yabusa they don't even get a stipend lakini kwa nyone kere ikira bana siasa liro tibe sangutuka chire ntagete kotebanga kintu gekorosi ukebe kintu kire sustainable ikiagra boni gaba Kenya bataite koranga umuntu nse ero ligere yumwa kyagukina to ligere bali bakwenyara bali igoro antinya kuba mentera boka bali kurunse untiyo kuba menta kende so mimi naomba bali bagwete bindi bali liri bintu bakole kintu kire sustainable ba basa ko kole kintu kintu ko work for some time kiwe kasirito desinye ku work Omono gerio monene bwebunge Justin Muturi nigatebire taliko kya gukora okubwatana amona bana siasa bali beswanetie no kuborwa kwa masikani nabo igo ensemo yobukurumi kakwana sekanisa ya ACK kimbugo chensemo cha Embu ase aboletiwe amona baraibande elindanyaraga kubaga gukora okubwatana nabana siasa kulende nigatebe tetago chikunyara kubaga gukora boigo ekiagera nigatete gotenena erebwe ko manyene ase boiga bana siasa bamuboletie ekero nyarega kubaga kubwatana amana barabo nigo barachikumubwatisia ase obubuibo mu bocholi bogocha omwaka wechirifu ibere emerongo ibere na ibere. If you don't speak in one language, you will never make it in life. If you want those elected posts, if you want appointments in the national government, you need to speak in one voice. What I'm trying to say is, you need to have somebody who can speak on your behalf. Esave amaboko tenena ale kuruase oyomino beranka asobwa moto bue corona emesa ya mangana maya Togo tigana na yukuru enseme yo mwancho motegererie kerogenete kotegerera mangana maya umuseneta Omachakos Agnes Kavindu mudhamani go abaganiria bo bisaba abanyanyimbo kubabeka byara abanasiasa bali bakubunali chiko ase amachikalia bekire gotanga kwambukira kwe binyinyi bya corona boigo ni gatebiribuna imesangirerekano yege siasa abantu nigo bagwichorerana ase batari kubwatya amachiko ali abekire nonya nabo bali abakwambukirwa ebinyinyi byo nigo maiga yaye bakuchandika ase ogosinywa konyora amaliogo. Aliban public gatherings pamoja na political rallies, na kwa hivyo ninaomba police washikilie hiyo kabisa na waangalie vizuri, kwa sababu some of our politicians are having very big crowds na hizo crowds ndizo zina spread COVID. Kwa hivyo ninaomba polisi washikilie kabisa na president pia angalie hiyo mambo, watu waache kuwa na hizo political gatherings kubwa kwa sababu zinaendelea kuumiza watu wetu. Chia mateti nyinge nigo cha serikire kubwatekana no gotamanya buya igoro yechinchira cyo kubanga oriboro na se balia bale ase enyomo kurengana no omobisa otenerete afya yo kubanga oriboro ase county ya Kisiria Ogega gakwana chinsemo chia mosocho dispensary kitutu cha South nigo ababolire balia bale ase enyomo gwikaransa na gukwanira igoro yo kubanga oriboro ili kumanya bwikira no chinchira barabe bagotumika na nyare chiko bakonya. Abamenyi bensemo ya Olelai imeya Narok nigo bakolire okurobekana maiga yo musaya oyo mugusiria obugima bwaye asenchira yo botutukano nige gotebekana asiretie obugima bwaye maiga yo kunywa amarwase enyombe ye moyo kwegokya ere ensemeyo abamenyi abo nigo baringe no bororo butindi na basika epara nene ekogenda Masaimara na gusamba egati y'ebintu byarenge ase enyombe yo abo bisaba abanyanyimbo bakoragwa na OMOCBD Onarok Frederick Shundu nigo baika ensemeyo na koleta obotoreru nase obosombi bwagenderera abuna botambe nonyana bo Shundu nigo abomochire abamenya abo ase okobisa amarwata ncheiri batari gwaka oroboti gocha ase abanyanyimbo.
kuna binadamu. Na mnaona tu vijana wakienda ulevi. Mnaona tu pombe inaharibu watu. Hata si pombe peke yake, hata madawa ya kulevya kama bangi. Lakini hamupashi polisi habari. Na kwa sisi tunaambia bwana county commissioner, tafuta wazee wazuri, wazee wamekomaa, wazee ambao sio walevi ili waweze kutusaidia kupigana na pombe. Sisi tunaumia kwa sababu ya pombe ambayo inauzwa hapa kwa kijiji, na tunachukia pombe ambayo inauzwa ndani ya estate. Na license itanyang'anywa wale wote ambao wanaoperate pombe katika sehemu za kuishi. Kwa hivyo kuanzia leo nataka kuhakikishia sisi tumekuwa tukiongoja nyinyi mcomplain ndio leseni ya pale iweze kuchukuliwa. Sisi hatuna uwezo ya kuchukua leseni ya mtu. Kama amefikisha ameweka leseni na anauza ile pombe inahitajika. Mwananchi mwenyewe ndiye ako supposed ku complain na kusema pombe haifai kuuzwa kwenye estates. Gukorero mancho motegereri abarai bedini yege Islamu kurwa uwashingisu nigo bamochire abarai ba siasa abo bakobagana abanenche bakoragwana Sheikh Abubakar nigo abarai abo batebiribuna abana siasa nigo babwate obunche obonge umuteneri wa abaimam aiga Kenya Abdara Ateka nigo abaganire abaimam kubwatirana amone wizara yobocheno ilikobeka emirobe yo kwenana echancho y'ibinini bya corona anemono chinsemo chiria cha emesigiti. Sasa hii wanaenda mbio kufanya miungano. Miungano hii inaungana kwa kikabila. Ya kwa kabila fulani na kabila fulani iungane ili ipate kuongoza nchi. Paka na kugawanya wanagawanya. Wanasema sisi tunaweza kuungana na mrengo yoyote ikiwa tutapewa 40%. Swala letu kama viongozi wa kidini, tunasema na hao watoto mayatima watapata vipi hiyo 1% yao? Wanasiasa wawache kutafuta mbinu za kugawanya wa Kenya. Mkenya yoyote anayekuwa na sifa ya uongozi apewe aongoze. Kama mwenyekiti wa baraza la maimamu na nchini Kenya, nikawahimiza maimamu waweze kuzungumza na wale ambao wanahusika na wizara ya afya, ili ikiwezekana wale ambao wanahusika na wizara ya afya waweze kupanga namna ya kuja msikitini na kuweza kupeana chanjo kwa wale watu ambao hawajapata. Wekirabu mwancho motegere nongo butara mangana maya senchira yo wekire no chete chideka ikomenesa to magaye chinse sano nebere chabon mabaso chikoraga isano nesato kianda nyora senchira yo wenge korende ikomino chukanyora yo mananda mange senchira yo wekire no ganda tayari dovuna 102.0 FM nchemeja Highland. Uyonoro mweli obwa mangana maya senchira yo wekire